Kardom don marli pin nili puthar bangthon nili channel Karbi Teach 2.0 along recipe ni video bangki Koson sinali tum hemi nilon penem tham mobile un pan card je smart hegi mapu si paklang pon populo rasi video le nang lang don ingoi step by step nali tum chini ikpo rasi kinang sot ke Adhar Card don nang po lapen Adhar Card long killing tang mobile number don nang doek nang lapen nili channel long jong sa kimilang pol please subscribe tha lapen bela arjan duyo handak to ber ik detha la pulte monon phe nili video kimli upload stanali tum kilong logia fan rasi padar de pin pen video than the pin pen nali tum lang igoi step by step nangli tumari deng Adhar Card bang doek nang po lapen Adhar Card long killing tang mobile number bang doek nang po lasinali tum mobile long Chrome browser Google browser mate azar browser ta dui nangli tum choice noi ingsi nili da Chrome browser si choice lo jang si Chrome browser pen pole nangli tum nili nang thanik po nangli tum step by nang lang dono video than the pin pen asida ke tok do search or type web address pulo nali tum tok dam da PAN card pu tok damo nili hola link pidat po nili description aso video aberlo lasi PAN card pu tok da finally tum scroll down on la penjang se desktop size nali tum ber bilang pulte desktop size lamo nali tum han mission po mane lasilas aber bang scroll down on lapen home income tax department pulong leber igonali tum dak berdet benefit lapen lason interface nang klang panali tum matheng no lapen nang tum non scroll down noi dak lahai hui kitok nali tum puri igo lapen that nili amuta pubom no just desktop size ber bilang pula desktop size ber no de dak full details nali tum theglong po lapen aber dam igra lai hui dak kitok do ya lapen somur pula kitok do aber dak ber igo dak ber that pen aphi nang tum instant PAN card pu o dak bang nang litum ber igo dak ber that pen aphi nang litum matheng no la sonang chiklang po PAN card easy and paperless process get PAN card within 10 minutes lapen whole same value as physical PAN card do ingsi nilitum le tiklo jon joni kang hong nang so PAN card pen ingsi vet po and all you need in Adhar Card and linked mobile number lasi Adhar Card lapen linked mobile number bang lang nang po nang litum Adhar Card long ke do mobile number bang lapen der la aber do get new PAN plong le ber igon nang litum dak ber ik det benefit nang litum matheng no enter Adhar number pudi dak step 4 anang litum complete nang po la lo pulte nang litum la PAN card bang long lok po asida Adhar number nang litum enter no lapen der la so aber I confirm that pudi odak tick mari no lapen continue lapen der ako lason interface nang klang igle ponang litum matheng no dak tick kori no lapen okay ber igo lapen OTP nang lepon nang litum Adhar Card long ke do la mobile number along hada OTP ban nang litum copy ra dak ber igo lapen dat dak tick kori no lapen continue ber igo nang litum ente Adhar Card long ansi Adhar Card long ke do details da nang klang po asida email do link email putok do la link email long ber no da email ID chipi no email ID do pulote jong se avi pulote nang nelo lapen send OTP lalu tinali tu email long OTP dam ikpo OTP bang dak ber ik nang po yo la OTP na lelo dak pen copy no lapen la ber ke tok do submit pulong ber igon nang litum dak ber that benefit I accept that pulang la dak ber tu ingo lapen ako aber la continue pudo dak ber igo
continue long ber that fit daga choklo request your request for PAN has been submitted successfully. Lasi hola acknowledgement number for the same is laso number manali tum dak pen copy kuri den non copy kuri that a fit nali tum ako puthot hola athak dui hum pu o dak nali tum ber igo ber that a fit same process la aber bang tu igo so more long ber tu non ako instant e-pen long ber tu non la pendet aber non bang get new e-pen pulong kalilo dak check status download pen pulong le ber ego continue long ber that a fit nali tum dak Adhar number ako chipi thunang po Adhar number chipi that a fit continue long ber ego nali tum continue ber that a fit nali tum anum mobile number along ako OTP nang lele po la OTP ba nali tum dak ber ego la pen continue la pen dak non pending sidobom lang yo current status of your pen e-pen request is pending lasi labang adha ghunta mate 30 minutes kale 10 minutes bak nang kok titi lasi nili puthot wang thula minute cap minute ing koi dolo yo lasi ako nili same process long dam chiglo pen dak nili OTP ber thula Adhar card ber det pen OTP ber iglo non continue la amu kilang namateng lo la pen dak non dak nan chiklang lo yo successful alignment of e-pen pu asin nangli tum non download melo kali dak mat lang putte lang me la view e-pen pulong le ber ego nangli tum jong si lang pulote nili dan puklang po view e-pen Akejoi pen la haita mane nangli tum kulat long bang pan tangka pipin hemin ilo nem thang mobile pen lasi la sonang klain lasi mola PDF file downloaded afit nang litum password na hang password bang ke hola nang litum mane jonom ani lasi nilidak download lo yo lasi video lang mi sen polote like la pen subscribe bell icon bang ting ni non la pen share tha jong si chin ne polote comment long ni fan comment section on arjuno